Loron dia ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida.ida MHz. Bem-vindo mais fali a programa Haburas Vida Espiritual. Hamutu kohau Padre João Boa Vida. Ia episódio atus neng hat nulo resing hat. Ia episódio dane ita sei kolha konaba primeira leitura. Ita sei la reflexão hamutu konaba primeira leitura. Husi segundo domingo tempo baibainyang nebe ita sei celebra. Hau hakarak hau ho leitura husi primeiro domingo niang nebe mai husi livro Profeta Isaías niang. Hafoi mag ita halo reflexão hamutu. Ya primeira leitura husi livro Profeta Isaías niang hakerek nune. Tang hadomin siang hau ibun sei lataka. Tang hadomin Jerusalem hau sei lahak matek. To oras nebe nia justisa nabilang hanesan raihung muting. Nia maksoi na Roma nudar ahik nulu. Ya oras nedeit mak onia justisa sei toba pobu hotu. Liurai hototu sehare oniak bid. Sira sehanarang o honarang fong mai husi maromak. Iha nainia limang o belak miang ida. Ya maromak futar limang o kaibauk liurai nian. Ema sei labolutan o feto lain hewai. Sei labolutan o rai fuik marang. Mai be ema sehanarang o hau dobeng. Sehanarang o rai ho foling. Basa nai sehak solok ho o. Orai se iha naing ida. Hanesang manek losang hola fetorang. Nunemos o nain se hola o. Hanesang mane hak solok honya feng. Nunemos onya maromak si hak solok ho o. Baing hira Judeu sira filahu si exílio iha Babilonia. Sira hetan Jerusalém. Sai rahung templo Jerusalém. Moru sira nebe haleu sira di santa. Uma sira hotu sai rahung. Jerusalém sai cidade ida nebe abandonado. Situação dane halo povo judeu sira nebe fila basernia moris fating. Center larang susar. Hanoing katak hodi fila ba Jerusalém sira athok solok mai be lai. Hus khela basira larang susar nonyong nakraik. Ya momento susar dane maroma karuka nya profeta hodi fo atembrani nok solok ba povo ida nebe triste hodi hara destruição Jerusalém niang. Profeta fo hanoing katak tempuk manek Jerusalém niang sei mai nya promete basira kono ba futuro diakida. Jerusalém nya bilang non nya gloria sei mai. Sei to momento nebe ema se admira Jerusalém. Povo escolhido sei sai maromak ninyak solok. Bahira rona lia fuan sira husi profeta Isaías. Lia fuan sira nebe kolia atau fo atembrani no consolação ba povo nebe iha triste larang. Buat nebe tengki mosu iha ita nini hanoi mak maromak nia larang sadia nebe rohan laik maromak nia larang dia no nia doming. Povo judeu dala balung halua tia maromak nune sira rasi glori castigo basira nini ang. Maibe maromak hasai sira husi sernia castigo. Lore sira filahikas ba Jerusalém. Sira nia rai moris fating no fo atembrani basira atu hahu rekonstrui fali Jerusalém atu hahu hari fali Jerusalém no maromak promete katak nia se tulun sira nia se acompanha sira nia se presente basira ya prosesu rekonstrução Jerusalém. Leitura husi profeta Isaías mos fahane maita konaba hahalok ingratidão povo judeu niniang povo judeu maromak fo benção barak maromak hilisira nundar ninia povo mas povo judeu nebe haluha atau fo agradece ba maromak nebe hilisira atau sai niniang no sai ninia belung sira haluha lalais konaba maromak ninia diak sira moltia ia sernia preocupação munduniang sira fo importância ba buat munduniang hodi haluha konaba maromak. Buat nebe sira buka mak bit ka poder munduniang sira kara katua autoridade nune bele fo satisfação basira no sira sente katak sira iha ona buat hotu no sira la presija tang maromak menghira sira morisak solok menghira buat hotu iha basira menghira sira sairi kuliu sira haluha konaba maromak sira hanoi katak sira la presija tang maromak. Hori hareba povo ninia moris povo judeu sira ninia moris ma ita mos reflekte konaba ita ninia ang. Batismo nebe ita simu halo ita sai maromak ninia povo nune ita hola parte iha Jerusalém fong. Ita ne batismo halo ita sai povo maromak niang
pobi dan nebe nia harukan nia wan mane mesak mai Morris terus no mate ba ita atu ita bele hetam prêmio Morris rohan laik niang Jesus mai fo ba ita instrução sira nebe ita precisa Morris tir liliu ninia ukung fuan doming niang atu insama kita bele hetang Morris rohan laik no fo mai ita meu sira hanesan sakramento sira atu tulung ita bele hetang salvação mesmo que ita simu buat barakusi maromak dalabalong ita sena fating saya ema sarani sira nebe laos de talua kona ba maromak be lori ofensa ba maromak lihusi maneira Morris nebe la reflecte fiar sarani niang sarani involve ang iha buat salah niang sarani involve ang iha buat pekado niang sarani haluha atau halo karidadi sarani haluha atau tulung nina malok sernebe iha necesidade ninia larang dan dalabalong ita preocupa atau kriya lalehang ba ita nia an rasik hode haluha atau luta balalehang nebe maroma prepara maita dalabalong ita servisu makas atau sustenta ita ninia ising atau sustenta ita ninia vida mundo niniang atau sustenta ita ninia Morris rain niniang mabe ita haluha atau sustenta ita ninia klamar ita haluha atau fo nutrição espiritual ba ita ninia Morris nune atau ita bele hetang salvação dalabalong tamane mai ita hanuin katak maromak ninia kemanek nebe fo mai ita ninia benson serembe ita simu tengki dudu ita atau continua kriya ihe tene fuang ihe tene larang sentido gratidão ni amba maromak hodi hanuin kona ba maromak ninia larang sadia nebe rohan laik ma ita atau ita agradece na fatim ba maromak laos dit agradece ba maromak mabe grasa ka maromak ni larang sadia rohan laik idane halo ita mo sai ema nebe larang sadia halo ita sai ema nebe larang luak halo ita ne hattene atau halo karidari ba itene maluk sira nebe necesita tebes tulung no ita lorimos manek ne ba ema seluk mahir ita lorik manek ne ba ema seluk makita beladeang bensaun nebe ita sim laheladit ma ita mabe bensaun ne ita partilha bensaun nebe maromak fo laos ba itene ande mabe liu ba itene sociedade tomak ninia dia tang ita precisa atau neng kono maromak ninia larang luak nebe rohan laik no larang luak rohan laik idane inspira ita atau saimos larang luak hanesang maromak nebe larang luak nai maromak haraik bensaun wai ba imi hotu i loron diak